Pozdrav svima ljudi, Mr. Pajdo je ovdje. Ne. Sačekajte. Pozdrav svima ljudi, Mr. Pajdo ovdje. I sad je u redu jer sam obukao majicu. Onda sam bio potpuno zaboravio obukao majicu, a bila mi u krilu. Znači bila mi u krilu i zaboravio sam obući ovu majicu. Pa sam zato prekinuo video, ali ću i ovaj video staviti, pa će biti on prvi pa intro, pa kod mene. Kao što vidite imam ovdje čašu vode, pošto na svom kanalu nikako, možda jest staro, Water Challenge. Nisam nikako radio na svom kanalu ovom, i zato sam sada odlučio. Jest Star Challenge, no nisam nikako, pa zato hoću. Hvala na 84 subscribera. Hvala. Imat ćemo 15 sekundi. Znači, imat ćemo 15 sekundi. Evo, nisam 15, namjestio sam 16 sekundi. Imamo, znači, 16 sekundi sam da pojedem još koju. I vrtkajte, evo odmah se vraćam. Evo, vratio sam se. Meni je bilo ovo možda minuta, dvije. Vama je ovo sekunda bila. Ako mislite da je mala čaša, mislim možda je ovako kao male, ali je baš široka. Evo, sad ćete. Vidite da je široka čaša. Čaša je baš široka. Ovako. Štoperica. Kako ćemo štopericu? Ne da vidi. Ako se bude čulo. Ovako, nek samo vibrira. Evo ga, sad ćete vidjeti. Stavit ću ovako. Ne može. Morat sam da ja odaljiti. I počet ćemo. Sačekajte. Pokrenuti. Ljudi! Uspjeli smo. Popili smo sve, evo vidite. Vidite. Sve smo popili. Znači, za 10 sekundi smo popili čašu vode. Za 10 sekundi smo uspjeli popiti čašu vode. Ako se pitate šta je ovo ovdje, ovo je ovdje moj stari. Mislim ne, novi mi je telefon koji sam ja uspio razbiti. To je predivno. Ja sad ću još svjetlo upaliti da bolje vidi. Evo gledajte. To je taj telefon kojeg sam ja novog, znači imao sam ga možda mjesec. Ja sam ga odmah uspio razvaliti. Bukvalno ne radi kad ga upalim. Zelena slika. Očeo mu display, staklo je otišlo i display. Znači to dvoje, išao sam, gledao sam šta je, kaže display, staklo otišlo. Ja sad da kaže, gdje babi je?
Osim pozdrav za sve vas koji pratite koji ste pogledali ovaj video i koji ste subscribe-ovali na moj kanal. I to bilo to za ovaj klip. Znači sada ću možda na dan, 2 dana ću kasniti. Pa ću postaviti klip jednom. Uglavnom, evo, ovo će, ako budem svaki dan postavljao, bit će onda po jedan klip. Ako ne budem 2 dana postavljao, znači da je nešto bilo ili učiti se nešto. Tako da znate. A dobio sam lektiru, tako da moram čitat, pa neću moći. Sad jedan veliki pozdrav i pozdrav za Farsa Čišću. Pozdrav za Smart GTA. Ostavit ću link u deskripciji. Znači, link od kanala od Smart GTA. Subate. A u stvari neće. Neće nići kanal ostavljati sad. Za sad. Ostavit ću možda uskoro, a za tad veliki